tarixi var neçin ынтымағы дайым бекем алату бешігім башым егіп тазим етем керемет аймағы желбиреп тұрсын байрағы бұлағың ташарып бұлбұлдай сайраған Kırgızistan'ım Kırgızistan'ım Bilemin bir özünü ırız bağım Özünsüz afaytanım Kırgızistan'ım Yaşa Kırgızistan'ım Gerek bir özünü arnayım canım Ayabattam çıkanım Mekenim ederim Iyıksın anı sezemin Tübölük saktaybiz Düşürböy büyük jelegi Ezer kimi gelecek min maksatmın Kırıдағы kışayışın ağabay Kırçıldığan Kırgız degen yaşatın Assalamu alaikum Kırgızstan varsınlar mı? Albayda dostlar Geçini sırayız size geç başlap kaldık Teknikal süretlерге байланыштуу Маңай жакшы достор, маңай түшүрбөйбүз Угулбай жатат Бүгін 20 январ 2017 жыл жарқыраған жаңы жылдың 20 күнінде осындай қуанышты күндерді сізбенен көріш отырғаныңызға абдан қуаныштамыз. Дағы бір рет қош келіпсіздер. Кечені үштері көріп жатқан бүгінгі Қырғызстан кафесінің жалпы жамаатына жетекчилеріне дүркүрөтө қол чаап коебуз достор. Акысыз концерт бұл биринчи жолу эмес, буга чейин да болду. Даяр болсоңуздар, биз убакытты көпкө созбой баштайлы достор. Даярсыздарбы? Келиңиздер достор, маанайды текшеребиз достор. Бул туурабы? Азыр достор текшерип алабыз. Бул жерде айымдар көппү же мырзалар көппү? Бұл жақ даяр болып қалып жатты. Аны білсе 1-2-3 дегенде азыр мырзалар жалпымыз даярлап тұрабыз. 1 деп 200-ге жұтабыз. Мен жігіттер барбыз дегенде қолды келішінше тамақ қырылып қиқырабыз, даярбыз ба? Аны білсе урматтуу Кыргызстан патриот жігіттері, красавчик, амба, тупочка, шкаф. Патриот мырзалар барбыз ба? Yapıldılar. Evet, ayınlar dayarımız. Kırgız'ın sulu, kımçameli kızları. Barımız mıydı? Birgelikte, birimlikte, tüm protokol çağlarını bulacak'a çakır olağız dostlar. Dayarımız mı? Келіңіздер, өзгөчө дүркүтө болчалар менен бул жакта даяр болуп калыптыр. Бүгүнкү кеченин ээси, бүгүнкү кеченин себепкери жылдыздуу өрчү сахнада Омар достор. Demek men hazırlayayım, size meni qaytalaysiz. Söz bu. Hadi oğlum. Size. O emeğin digimlardan da sakanda değilsizler. Genizler başında Saroy'dan çıkama var, şunu çok budasak. Saroydum bana saldın ay tozuna Sadızlardan uçar ey olsun
olurlar. Animese konsertin başın biz süйтіп mektenimiz Kırgızstan degen çıkarmadan başlayalım. Kırgızstan degen çıkarma gitara versiyası. Sizler bağınızlar cevap verirler de çizgi rolde işine. Elinizden. Tarihı var neçe öldüm anıdayım benim Ağlı beşiğim başımı dayadı Cennet uzun bayrağı Bu adım taşarı buluday sayrağı Sizler arkadaşlar Kırgız Sizler arkadaşlar Kırgız Sizler qanchalik qo'l chap yaxshi qo'llab tursanızlar biz o'shanchalik sizlarga yaxshilab bir harakat qilamiz. Eng birinchi qilib turgan chiqarma eng birinchi sahnaga chiqqanda men shu chiqarma bilan chiqqan bir o'rus tilida bir data где ты deb ataladi. Send it
Только ты одна, уникальная, сердце ранила, ты боль моя. Моя милая, капризная, люблю тебя. Моя милая, где знать мою душу ранимую? Я прошу, улыбнись мне хоть раз, заверь меня совсем этот час. Моя милая. Neyse, Kırgızistan devletimizden Can Şermas Edilmanızı'na halkımıza. Дорогие девушки, сама виноваты все, делать, я молодец, Yeah.
Bizde ara bu degan madaniyat bor. Hali bunday o'rus Qozog'iston qozoqlarda aytmasa da o'lib chiqaversa, qarabchi. Biroq misol ko'rsatsa, o'lib qoladi, o'lib qoladi. Anadolu Mojeli koyuncu ayında oturarken kızlar. Biz koyuncu erkekler ayıkmıyoruz. Biz erkekleri kimimiz demiş. Tamam, erkekler. Gelinizden hazır oluşunu tekşerip duruyoruz. Ben az bu yerden mırzalarga, ayınlarga bir ekiden soru vereyim. Kıyım olsa, koyuncuda öz hoşku üzerine. Hazır. Geliniz. Bunlar belki sizde bir ek soruda siz cevap vermez. Buradan cevap verin. Dayansız mı? Ben hakikaten soruda veririm. Sen erkekler kıyın eklemezdi, bildirişiniz gerek. Dayansız mı? Pısayda da ben, gentleman'da da ben pısayda kaçsın oturmalı. Vardım benim. Pısayda, gentleman'da ben, Oşan'da da pısayda kaçsın oturmalı. Karaya. Ayson sıra turuldu. Kaç yılı? Oşan turuldu. Bir, iki, üç. Kapat. Çok. Koça yapıyoruz. Ne bu zaten daha bir şey oldu da temiz. Sıra yapıyoruz. 13.45'lik koysa kaç olur? 13.45'lik koysa. 13.45'te boyutlar açıyor. Çok değil. Koça yapıyoruz. Ayınlara teşekkür ediyoruz. Geliniz siz. 3.3'lük olsa kaç olur? 3.3'lük olsa. 6 oldu. 3.3'lük olsa 6 olur. Doğru mısın? Koç yapıyoruz. 3.3'lük olsa 6 olur. Doğru. Geliniz. Siz aydınız. 5.5'lük olsa kaç olur? 10 olur. Koç yapıyoruz olsa ayında Tuğra cevap verdi. Alberti. Ardayım ayınlarda sığınacınız, urayım şu akıllığınızdan kaybanızlar. Elimizde azlıklı köpü sözbey. Bugün geçiriniz çakla olsaydı dostlar. Onlar jönünde kechinde ma'lumot aytilsin. 2008-жылы Юрмала шығарылып өткен Жаш толқын 2008 қараусынан жеңүүчүсү. Жана ошондой эл артисти, Россиянын эл артисти Алла Погачеванда көптөгөн сыйлыгына ээ болгон. Жана ошондой эле көптөгөн Казакстанда өткөн сынактарында жеңүүчүсү. Ошондой эле Кыргызстандын желбирек жерде жүргөн биздин патриоттук чабыз Ürçümüz bugün Moskvada, Bolgon'da da Kırgızistan kafesinde. Türkiye'de olsalar olsa benim uçağa hayranlar çaklı olsam. Saklarda ortak olsalar olsa. Bizim komandaya olacak koysanızlar, jelberek деп aytыңыз. Анда jelberek деген сөз бар беле. Жабысыз өткен тамашаладым. Алайда сіздерге күлсін деп. Эми білесіздер ме, бір оқиға айтырдың бе? Байзақ деген батырды білесіздер ме? Қаяқтан шыққан, кім болған ал? Чүйден емес? Жұмғалдан шыққан Байзақ деген болуш болған, бұл дағы бір чоң батыр болған. Ошол адам бір күні жігіттерінен келеді дейді. Егер Қырғыздың кейінгі елдігі боз үйлеріндегі суының жегіне, жолдың жанына қонақ десек, Құдай қонақ болған. Gelgen konuklar bizden gelip dans spetsinde. Oşol niyetmenen tükкен eкен, анан кейін болуш Байзақ батыр өзүн жигиттери менен келип, кечинде жатарга жакшы жер карайында бир жакшы боз үйдү тандап кирет. Ал жака киргенде үйдүн ээси кожоюна жакшы кой союп, абдан жакшы сыйлайт экен. Анан кейін илгери биздин апалар эгер конок жакпаса, кичине идиш аягын калдыратып, балдар неглятып, ушул сыяктуу намектор менен шүйлөрүшкөндө, анан кийин Байзақ батыр үйдүн ээсине айтат эмиш. Сенин боз үйүң түз экен, бирок кичине жакшы экен, бирок кичине түндүгүң кыйшак экен деп айтат да. Анан кийин үйдүн ээси дагы түндүгүң кыйшак болсо да түндүгүң түз чыгып атпайт деп айтыптыр да. Анан кийин эртеси Байзақ батырдан жигиттер сурайт, вроде
түндүктө түз болчу эмнеге антип айттыңыз десе, сен өзүң жашадан келсең, бирок кичине келечеги начарыраак экен деп айттым дейт да. Ошол сыяктуу биздин чоң адамдар болгон, болуш адамдар, булар ушунчалык тилдин баягы тил академиясы деп коет, бир ушундай академиялык уровеньде сүйлөшкөн, ошол даражада эки болуш сүйлөшкөндө калгандары түшүнгөн эмес. Ошондуктан мен айтарым, биздин кыргыз эли абдан тектүү эл, абдан түптүү эл. Ошондуктан кайсы жерде болбойлу, Америкадабы, Москвадабы, Европадабы биз ар дайым жүрөгүбүздө кыргыздын жашнакай кайрыктары бар. Кыргыз кайсы жак болбосун, жакшы бир комуздун менен укса сөз түрдө ичинен кубанат деп ишенем. Андыктан бардык мекени сүйгөн мекенчил кыргызстандыктардын урматына бир чыгарма ырдап бергим келип атат. Ырдын аты Булбулум деп аталат. Бул жашнакай чыгарманы биздин Элбирбек агабыз жазган. Эгер уруксат этсеңиздер, биздин бардык булбулдардын урматына Булбулум деген чыгарма кабыл кылыңыздар. Arkamda bozmam sayra, azırıp sezimdi bozmam sayra. Bir bulunduk bir kunde, bir jürçün alma bakte, bozmam sayra. Alçaktan adaşı kurgundan, harşaktan almadan suyun kalmadan, al suyu bulduğundan ayranlandı, aşırı izleyen o ürünlerden. Komosunu insanlar bolacak koysanızlar bu. Tamam.
Gelingizler. Jana ulu bağlı hem çoğu da kuru veriyor. Yapmalı türünde. 1-2-3. Bulum. Bu işlerim basar. Kimden fazla Kırgızistan'da? Üçün adam mı? 4-5 adam mı? Apasız adam var mı? Hazır gigatda turib chiqaman. Bizni ardattu enekilerden batlarlamoqchi. Bizni suyukli payg'ambarimizdan bir adam kelib so'rabdir. Bu yashoda eng seylay turgan eng qadri barqa eng adam kimdir? Anda birinchidan bu senin apakeng, ikkinchidan da senin apakeng, uchinchidan da senin apakeng, andan keyin senin atan, andan keyin qolganlar deb turdi. O'shandaqdan bizim ardattu suyukli opalarimiz bizde söz turdi. Kırgızistan'da abdan sanın көп жатса керек, ошо апалар урматына bir жолу кол чап койсоңуздар. Жашасын биздин алтын болгон апалар, ар убакта апаларыбыздын урматына жакшы иштерди кылып жүрөлү. Андыктан сиздердин урматыңыздарга, биздин апалардын урматына, жалпы айылзаттын урматына энекем деген шыраманы берейин.
Olmazsa bu çıkama esinizde senin yıl yazılan şarkı Let me be your asking how it's going and you expect right. I try to make you feel that I'm crazy about you and all the dreams we have could be true. It's number 9, I don't know if you know. I'm so afraid that you just can't go. Go dance floor until I time to stop. Baby, let me be your boyfriend tonight. I will do my best for all the night. Baby, will give me only one chance to fall you in the magical dance. Baby, let me be your boyfriend tonight. You can be the only queen of my life. Forget about the troubles you had to take. Come with me, I will show you right way. For now I can't stop to make your mind. You think that you like me, so one more time. The language of my body will say it right. And to be with you, I am ready to fight. There's no need to words, baby, just believe that without a smile, I have no reason to be. Now tell the man, how long will you be? Moving my girl, it's in my best for all the night. Baby, will give me only one chance to fall you in the magical dance. Baby, let me be your boyfriend tonight. You can be the only queen of my life. Forget about the troubles you had to take. Come with me, I will show you the way. Baby, let me be your boyfriend tonight. I will do my best for all the night. Baby, will give me only one chance to fall you in the magical dance. Baby, let me be your boyfriend tonight. You can be the only queen of my life. Forget about the troubles you had to take. Come with me, I will show you the way. Jonathan. Қолшақ болсын. Рахмат, қолшағылар үшін рахмат. Аябай қуанып қалдым. Маған әлі қолшақ да болса туғанда. Азаматсыздар. Стол үсті түркін тамақтар, түркін салаттар, түркін арақтар. Ошол арақты ішкені дегенден алыспыз. Бирок концерт екен, içip қоя берейін дегендерге қалыспыз. Анткени араққа мас болған соғылат дейді. Ал эми дүниеге мас болған соғылпайды дейді. Андан көрі совет берем қыздар, андан көрі көк чай ішіңіздер. Көк чай давлениені точный қылады дейді. Фигураны мощный қылады дейді. Қыздардан панда балдар шампандар алып отырамыз, біз башлаймыз достар. Келіңіздер достар, арқаңның ұзыры жақсы дейді, сөзінің қысқасы жақсы дейді. Мен сөзінің қысқатайындағы бұл жаққа бүгінге чейін ерсім. Дүркіретті сіздердің болшаңыздармен шақырып алсам. Қайрадан сахнада бүгінгі кешеміздің күлкөрі, жылдызды өрші сахнада Омар достар, келіңіздер. Қолшақ біргелікті де боласыз. Чоңхан, birinci çıkarmanı bağırdığınızlardır muhattızlar anlayın. Çok satayıp ağızlarını son çıkarması var.
Arda'ya Kırgız kayısı jakta olmasın, sıyın üstünde öcüksün, Siriya jür deyen çırakma. Sizler de kalsın, kalmazsın.
Show yaptırıyoruz. Yine savayla la şey yapalım. Tasmando. Sizler de isterim. Gelsin. 1, 2, 3, 4. Gelsin sizler kadar. 1, 2, 3, 4. Hazırlar şu demiş. İlk yaşama bizde Sivitür Borbolus Bişkek şarı çöndü. Hürran desteğiyle Sıvıcı arkadaşına bakmasın. I love it how we're family with everyone we meet. And in the summer, almost no one out there on the street. These April showers are what makes you step out of your car. And winter's hours feel much shorter when you're at the bar. I fell in love with it the very minute I was born. And it's the path we have to go through once we're out and far. The mountain highs and valley lows.
was down in corner. Settle the car, go for a drive. Come on and shine your light, Bishkek. I'm yours forever, yours for life. Bishkek, love you. You got my back, I got you. Bishkek, my world. Be with you until I'm home. Bishkek, my town. Perfect places all around. Bishkek, I'm yours. And you'll see you can come. I've been around the world, from Moscow to New York, Dubai, Florida. From Singapore to my one and only home. Your streets are full of my own. People fighting for us to be free. Bishkek şarkıda şöyle bir varsa bak. Is there area code there? Do you want to join in? Come on! 3, 1, 2, girls, everybody make some noise. 3, 1, 2, guys, put your hands up to the sky. 3, 1, 2, Bishkek, let me see you clap your hands. 3, 1, 2, DJ, crank it up and let it play. Kucaktan yüksek bol. Come on! Bishkek yo'limiz bu suyukda Kırgızistan şehri. Kırgızistan yaşayan zamanı çevremizde bazı Baktığınızda bir yaşamam. Gel bize.
Olmasa gidiyoruz. Ortalığı lazım. 1, 2, 3, yaşasın, Kırgız'ın var bolsa, farklı olsa. Çok rahmat, görüşmek üzere. Bol şans,